Homestay di Gang Lebu. Oh, punya bapak. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya Muhajir Khalik. Dan hari ini kita mau jalan. Kita nggak tahu mau camping atau enggak. Cuman ini keadaan hujan. Kita mau siap-siap mau jalan. Kita rencananya mau ke daerah Aceh Besar, Lampu. Cuman nanti nggak tahu bisa camping atau enggak. Sebentar ya. Oke, kita lanjut siap-siap mau jalan. Di sini kita kalau buat camper van kita masih alami, masih standar. Insya Allah nanti kalau misalkan kita ada rezeki kita buat camper van-nya. Oke. Ini lagi bersama anak, kita jalan berempat, ada istri lagi persiapin mengambil kompor. Semoga aja kita dapat tempat yang bisa buat camping ya. Tapi kalau tidak ya sudah, mungkin kita buat perjalanan aja. Oke, ikutin terus keseruan yang hari ini bersama Muhajir Khalik. Jangan lupa like and comment dan subscribe guys. Jalan-jalan dulu lah. Jalan-jalan. Nonton terus. Nonton terus. Subscribe. Jangan lupa subscribe channel. Wajib kali. Sampai kita pulang kok Guys, kita nggak tahu ini, kita jalan dulu. Nanti nggak tahu ya. Ini kita rencananya mau ke Lampu, terus kita mau makan siang dulu. Pengennya sih camping, cuman ya seperti tadi saya bilang, perlengkapan kami cuman sederhana, kita belum ada rezeki. Nanti kalau misalkan baru kita buat camper van. Oke, pokoknya kita ikutin terus keseruan kami hari ini. Kita mau makan siang dulu, nanti lihat keadaan. Kalau ada tempat yang pas buat bisa kita camping guys. Persiapannya sudah ada kak, lampu, cuman ya nantilah kita tengok dulu ya guys. Pokoknya ikutin terus keseruan kami hari ini. Ayo bang. Fokus. Ada kamera CCTV. Iya besar kali. Sampai jalan juga dulu ya mah. Sampai jalan sebentar aja, jangan foto memori aja. Karena nggak cukup. Udah mendung. Ya keadaan hari ini mendung ya guys, hujan. Terus biasa di kota Banda Aceh, biasa kalau udah siang sampai sore malam itu hujan. Cuma hari ini kayaknya hujan lagi. Cuman kita nggak tahu, kita jalan terus. Ini kita ke SPBU dulu, isi minyak, isi bahan bakar. Semoga nggak macet. Alhamdulillah nggak macet kayaknya. Mobil depan tuh. Karena punya saya tangkinya sebelah kanan guys. Guys, CCTV-nya nih besar kali. Mobil apa nih ya? Besar kali Beli CCTV-nya. CCTV. Soyonya udah buka bakar. Hujan guys, di perjalanan. Tahu kita nanti sampai sana kayak mana? Kota Banda Aceh hujan. Ayah, Tuan, minum maret. apa minum maret? Mau beli jajan dong. Tanya sama manajer lah. Astagfirullah. Hai guys, kita sudah sampai di tujuan kita di Pantai Rinting, di kawasan Longa. Di suasananya guys, pantainya. Dan kita di sini, kita belum tahu ya nanti di sini dapat arus listrik atau enggak, dikasih izin buat bisa camping di sini. Mungkin dikasih izin kita camping di sini guys. Oke, pokoknya ikutin terus keseruan kami di sini ya. Sama anak-anak, bentar lagi kita mau mandi laut.
Oke, adek happy sayang. I've been dreaming on in my head like I've seen it. A life worth living is a life with meaning. I'll do what I love till my heart stops beating. I'm feeding this demon. Got a taste, can't erase bitterness in my face. Work a job every day till your dreams fade away. Like a card never change. Kita di pinggir tebing dan itu ada bapak-bapak mancing. Time staying strong, need to move on to be what I want. I'll keep dreaming on. Time staying strong, need to move on to be what I want. I'll keep dreaming on. I wanna be someone. I wanna be great. I'm gonna be someone. It's never too late. Game face on when I chase like that. Yeah, I play so strong with a knife in the back. I'ma swing home run like a baseball bat. Gonna see. Bocel, bocel. Outside doing me, no cap. I'ma ride or die for my dreams on tap. I'ma fly real high, you ain't see me stack. No, it's not how you fall, it's how you get right back up. It's how you get tough. Calluses on my hands so rough, yeah, I call your bluff. I'm not the one, mess with me, come down with none. Cause I'm so done, you had your fun. And now you're gonna face down the barrel of the gun. Cause I got a full clip, put your name on it. But I'ma let you slide cause you ain't worth it. Jawab kan? Be what I want, I'll keep dreaming on. Time staying strong, need to move on to be what I want. I'll keep dreaming on. I wanna be someone. I wanna be great. I'm gonna be someone. It's never too late. Ayo. Mama nggak lupa. Itu ada. Oh, ini apa tipis? Ayah, ini. I've been dreaming on in my head like I've seen it. A life worth living is a life with meaning. I'll do what I love till my heart stops beating. I'm feeding this demon. Got a taste, can't erase bitterness in my face. Work a job every day till your dreams fade away. Like a card never change, play the game that we say. I need a break. Time staying strong, need to move on to be what I want. I'll keep dreaming on. Time staying strong, need to move on to be what I want. I'll keep dreaming on. Guys, di sini juga ada makanan kayak ayam penyet, ayam geprek, nasi goreng dan banyak lagi minuman juga ada. Sebenarnya ini bagus sih karena hujan, jadi sepertinya kita gagal camping deh hari ini. Kapan-kapan mungkin kita akan camping di sini. Ini kebetulan hujan terus, jadi kita tidak bisa menikmati suasananya. Mungkin kapan-kapan lagi kita kesini lagi buat camping sama family. Oke guys. I've been dreaming on in my head like I've seen it. A life worth living is a life with meaning. I'll do what I love till my heart stops beating. I'm feeding this demon. Got a taste, can't erase bitterness in my face. Work a job every day till your dreams fade away. Like a card never change, play the game that we say. I need a break.
Done staying strong, need to move on to be what I want. I'll keep dreaming on. Done staying strong, need to move on to be what I want. I'll keep dreaming on. I wanna be someone, I wanna be great, I'm gonna be someone, it's never too late. Game face on when I chase like that, yeah, I play so strong with a knife in the back, I'ma swing home run like a baseball bat, gonna see me rise, you can hate on that, I don't play both sides, doing me no cap, I'ma ride or die. Mana apanya? Ini apa nih? Makasih ya Mama cantik. Cepat video. Orang enaknya Guys, kita camping-camping tapi kayaknya nggak jadi malam karena keadaan hujan bersama anak, jadi nggak memungkinkan cuaca. Jadi kita camping sekarang aja jam 5 sore dah sekarang, tapi ini suasananya sangat indah guys. Cuman sayangnya karena kita di sini tidak bisa bermalaman karena banyak persyaratan dan cuaca juga lagi tidak mendukung, hujan. ayah. Nanti lain kali mungkin kita kesini lagi, kita akan camping sini sampai malam dan sampai pagi. Oke guys. Ayah. Oke, ikutin terus pokoknya keseruan kami hari ini di apa ini ya? Rinting ya, Pak ya? Mau rinting. Di rinting. Wop, guys, udah masa nih? Ayah jangan ya. Asmani. Oke, ini suasana kita dan ini udah agak reda hujan, cuman kita nggak bisa putuskan sampai malam ya. Ini suasananya bagus nih guys, padahal karena kita harus minta izin dulu baru bisa kita camping malam. Mungkin kapan-kapan kita bisa camping di sini lagi. Dan kita lagi mau masak, ini mau buat kopi dulu. Kita mau buat kopi. Dan ini tempat tidur kita ya masih sederhana. Nanti kalau ada rezeki baru kita buat ya guys. Kotor. Ini mobilnya mobil Evolia Nissan tahun 2013. Nanti kita kalau ada rezeki baru kita buat. Ini baru sederhana bersama anak istri. Ayah? Udah panas aja mulai. Padahal suasana udah bagus guys. Cuman hujan. Kalau nggak hujan ini bagus, enak nih buat nyantai ya kan. Dan di sana juga ada orang mancing. Wah, pokoknya seru lah nih. Ada mama tekan? Kakak kita tinggal. Krimnya nggak taruh. Minum Milo juga guys. Ada kopi kita, kopi Nescafe, cuman kopi Aceh nggak ada karena kita belum ada alatnya. Jadi kita tidak bisa merobustanya, meraciknya di sini. Kita yang simpel aja dulu hari ini. Oke. Ini buat bro. Oke, air itu. Guys,
Mantap guys. Mama ngeteh, Iya. teh mah. Mainnya jangan di tempat kotor ya. Ya. Dua anak lagi. Mantap kali udah lima, mantap malamnya. Lampu ada, nggak bawa kipas angin aja. So kita bawa kipas angin. Oh jadi, hah? Apa? Bantal sendiri. Happy deh. Barat. Ya kok ada tenda, ya mantap kali itu. Oke, mungkin sampai di sini dulu video kita. Kita tidak sampai malam dan kita harus minta izin dulu baru bisa. Mungkin lain kali kita akan camping di sini ya guys. Dan ini kita lagi menikmati suasana sore di pinggir Dekat-dekat. pantai. Pantai Tadi Rinting. dekat-dekat. Sambil menikmati kopi Abang bersama panggil sini, nak. anak istri. Oke guys. Abang panggil sini nak. Abang panggil di sini. Oke, jangan lupa di like, comment, and subscribe juga. Kalau kalian suka di tempat ini, boleh kalian kunjungi di sini. Situ udah ada monyet guys. Abang, adek balik nak. Situ udah ada monyet nak. Oke, saya akhiri sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Turun ke sini dia makanan kayaknya. Oke, pokoknya sampai di sini dulu video kita. Dan ini tempatnya sangat bagus guys. Ini bukan ini ya guys, ini istri saya. Ini maksud saya nih. You guys. Oh my god.